Dumane yadumezizweni ngisho ngambiza mbizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo busuku nemini Buzo omuhle kakhulu mfowethu ngiyacabanga ukuthi wena ngiqala ukuphendula manje mina ezukhehlelezi uma ngiqala ukubona lento njengoba ungibuza ukuthi ngithe mangiyibona kwathini kimi lento mfethu ngiqala ukuyibona bengikwamasho bengisendele ingoma ngihamba nengane yami iyobona ngivakashela omunye wabangani bami ngithe ngisendele ingoma ngayidlala nje emotweni ngaphandle ukuthi nginake ingane yami ithe mayizwa leyo nto ngayibona ukuthi emotionally imlimazile lento inhlamba ke mina into engayijwayele kakhulu noma into engayitholi ngisho kumina ngisho umuntu ku Facebook page wami lapha kunyanga yodumo mzo uma uqala uphambuka endleleni ubhala inhlamba ngisheshe ngikukhiphe ngoba angifundiswanga futhi angikhuliswanga ngaleyo ndlela so ingilimazile kakhulu and what I can say is I'm still healing ngiyaye ngisho ngithi konke kunesikhathi sako kumele sikumukele mina lensizwa umjaheni ungikhombisile ukuthi uphume emndenini onjani nanokuthi ukhuliswe abantu abanjani kumina ngibonile ngendlela nje kodwa ke ngiye ngaxhuma abameli legal team yami yahlangana yonke engithemba ukuthi amadoda engiwathembayo umthetho awazi kakhulu of which bashilo bathi siyacela ndoda uzungalenzi iphutha sizoyithatha le ndlela kwesinye isikhathi uNkulunkulu uthi mayekubusisa ungaboni yazi ungathola ukuthi uyangibusisa uNkulunkulu ngoba bathe ipunishment abazoyikhipha iyofundisa nomuntu omunye osaplana ukuthuka omunye umuntu noma ngaseyena kumjaheni nomunye othuka omunye kodwa aqala acabangisisa ukuthi lento okuthiwa kusuwa umuntu ikhona nento okuthiwa kuvala umuntu omculweni ikhona sikhuluma nje mfowethu amaphoyisa phansi phezulu icala livuliwe kamashu ufoneliwe naye umjaheni yemini cishe amaphoyisa nobufakazi cishe kuyadlula 10 times bemfonela bayamfuna kakhulu sesingezwa noma yini kuthiwa uboshiwe bayamfuna kakhulu balisukumela udaba kakhulu esesithi thina asiteteleni umthetho udlala indawo yawo eSouth Africa amaphoyisa enza umthetho enza ubulungiswa ngoba if bekukhehlelezi enza into efana nalena ngabe wonke umphakathi eSouth Africa ukuthi akaboshwe uhlukumeza abantu ngoba nakho elapha noma nakho enemali kodwa ke this time cha mfowethu umthetho uzodlala indima yawo ngikulindele lokho futhi ngifuna ukubona ijustice mina cha ngizogoqa izandla ngidedele abameli ngoba bayafundela ukulwa ngokuphikisana ingxoxo mpikiswano okuthiwa i-debate esikoleni so sekuyolwa abameli bakhe kumjaheni nabameli bami oyohlulwa ke lapho sho ukuthi sekuyofanele akhokhele omunye hayi kancane futhi Dumane yadumezizweni ngisho ngambiza mbizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo busuku nemini